Kako je nastao spor oko bosanskog jezika? Nije počeo vikom. Počeo je tiho, za stolom, uz pero. U 19. vijeku ljudi poput Vuka Karadžića pokušavali su standardizirati govor. Granice su tada bile fluidne. Carstva su se mijenjala, ali jezici su počeli dobijati nova imena. Štokavski, kajkavski, čakavski. Rasprava nije bila o krvi, bila je o govoru. Dogovori se rijetko dešavaju pred masama. Najčešće počinju u tišini, uz mapu i riječi koje još nemaju konačno ime. Tada se ne vidi posljedica, vidi se samo ideja, a ideje ponekad traju duže od carstava. U isto vrijeme Bosna je imala vlastitu pismenost, bosančicu, riječnike, zapise, ali taj glas nije bio prisutan za istim stolom. Standardizacija se desila, Bosna u njoj nije institucionalno učestvovala. To je činjenica procesa, ne optužba. Zato spor nije nastao tada. Spor je nastao kasnije, kada je pitanje standarda postalo pitanje identiteta. Ime jezika nikada nije samo lingvistika. To je pitanje sjećanja, kontinuiteta, prisustva. Prije potpisa postojala je bosančica. Prije dogovora postojale su bosanske povelje. Prije imenovanja postojalo je ime.